Oh, Patrike. Ruruke. Ya, Bapak Ginai. Yo, dai. Ya te pangalo kantirona ada kanyang ilo merate. Ya te pangalo kantirona batine mangiri. Mabiso ko minilay matio. Lagi. Ya te pangalo kotero mo kadepara kasawali. Topoy. Tuang pajangan Tuang patuai. Tuang Orlando. Nekamai. Torinikan lagi. Totarete. Tobarai. Tominai. Toparangnya somarike. Sumupurukunai. Toparangnya somakoi. Sumupurukunai. Toparangnya rekerana batoi. Sumupurukunai. Nah, ya tero bisa tanto do tiro kalena. Jadi emang tu jujur dari wika jujur dari kita mengambil ini ko sabana kipira. Kepala lembang ya. Padewan ya. Siapa Faira? Siapa Ratu? Siapa Yoksye? Siapa Rian? Siapa pagi nih? Siapa Gati? Siapa Johan? Siapa Masnan? Siapa Ape?
aku sini yo. Kumamia solo di. Anu, kumamia solo di. Pengendi. Pengica. Sererike. Pogapare. Pokrapai. Siapa yang kutur? Tapu. Siapa pakai channel lagi? Biar dia lalu laku ke seksi-seksi. To masuk di daerah doy. To putu-putu di daerah doy. To manggar keseringan teh. To masula seringan deh. To mani korasi. Ya, to mani korasi to. Ya, parapoy, jangan ini parapoy, kamu mani to mga mekar nalay. To mga barakat eh. To kapendo pangan eh. Mereka pepegin nih yung. To bando pangan eh. To mga protokol eh. To mga nulan eh. To mga uway eh. So sistem teh. Listrik eh. Pos depan eh. Ada tuh, ada. Sistem teh. Putar eh. Kesilakan dia itu kata kereta, kan di sini. Dia katakan tunggu dulu ke anggotaku. Mana yang di sana? Demo. Ada ba? Hindi ba na yan tayo? Pasoting eh. Kampanye pangan. Suat nila ako to. Pamarak ka din mo. Demo, ada dua. Kita Bem itu Hindi mo ito iso. Nah, lama. Kipangala itu teman tayo di Pekada dan termasuk wanita. Oh, kan kamu tuh. Ini nak ketemu. jadi 16 yang nanti telponi baik kunci nanti milo di patasuran dijamin aman tasu dalam main. Ya teh ulun teh dong lagi pamale. Ya teh ulun na durok ke sagala. Mising dalu kadean. Ya teh na du mising dalu kadean rek karena batu. Bisa utama gereja Katolik. Yo. Ya teh na rek gereja Toraja. Dato Wangi. Ya turun na lurok ka ka gereja Katoliko. Lurok ka gereja Katoliko. Tangan-tangan kamarintinan apalagi dua tambah kepala linggo tomor PKTP Sama si turusan lah
Mama Alen Samarinda Kalimantan sang seterusanna Ma Erni Samarinda Kalimantan sang seterusanna Ma Oni nek matu nek Lonso. Yo tadi reko babangan ada teleponan pada di bawah kumukola anak kampung bolon. Lambi ikan ini aden kupau tang salah-salah. Lalu singa iya siane rampan lainnya siane nenek anggi. Nenek ditumpu mataran di kalapatan do parayanna. Batu tuma paran nanggah panito disimbang. Manarang usurai pande unggor ini. Antalana apa mutundu antalatur tumbapi kadiambe tapaka borok Lante ulak abdu tadi melido tampara pana ombo pantarisan malabina pantarana kena letongan bulan pangeluan nah gonting na tanah matahari Allah tadi potarung konasiki anggan na turuan pa aparian to paringi solasana yo kalambah nalat telepongan tondo unoko to perandara ulawan na lu masero pindan unoko anggan na to dipogan lang rapana tondo to dipogom bakal wa na te pangleon to maaparentah uniso turuan nambe turuan indo kumba uluna salung kalua ko lopi nulawan karopo ko na minangalambe tondo ko siunun na lami panompo ko doke-dokean tumba apantara na kana padang di saadan lolo ko paden dena men di dalalong tondo ko natalanak kurun na salu naluluan kalim buang aboba tondo ko pangar manggi irika kuto kadalangan kutule-tulerani tondo ko simun dalangi ipanom poko doki-dokian tondo ko natolpo di puda tumuane mendi dalalong tungkasangan na tinumba ulun na salu kalua mengkarapa karokok na minangalambe tonta kederi padang di saadan tonta coba padang di pohon nasa luka dua kontak ini mak kalau tang boga kiran dema umburan tang tisenau kuang umpas sakit
gantian tatanan rampak tali ngaduan tetap dan suri saya kuata bela nama rasa siapa ki orang depale teme woi di pamatua tanah si taruh inalatan pataru katong konanta lana kan doserton lana sapu maya-maya yang desa ngayu kalambah aku baru barang aku dengan matusang situlusana Bapak Estebanus Mangata anggota Dewan Toraja Utara Damai Rantepau Rampo Bipatu Mali laku Bapak Nopa laun kataru katongkonan nalang emas sali alang dau alang keluarga si taruh lantang nomor 37 selako batang pulau 5 si taruna rombongan na Pongoreno sak dan Likulambe Rampo Bipatu Mali laku Bapak Robert laun kataru katongkonan nalang emas sali alang dau alang keluarga si taruh lantang nomor 20 bisa selako 36 si taruna rombongan nanek Jasmin Sa'dan Likulambe Rampo Mempatula Malik lako Bapak Robert rombongan Bapak Nawa Sa'dan Likulambe Rampo Mempatula Malik lako Bapak Robert rombongan Mama Siska Sa'dan Likulambe Rampo Mempatula Malik lako Bapak Robert rombongan Mama Lady Soro Rampo Mempatula Malik lako Bapak Robert rombongan Bapak Ulan Sorong Rampo Mempatu Mali laku Bapak Robert rombongan Bapak Evan Sorong Rampo Mempatu Mali laku Bapak Robert rombongan Mama Norris Sa'dan Likulambe Rampo Mempatu Mali laku Bapak Robert rombongan Nek Lady Sa'dan Likulambe Rampo Mempatu Mali laku Bapak Robert mentuk tu Mempatu laku Bapak Robert lalangan mas salialang dau alang keluarga si taruh lantang nomor 20 bisa selaku 30 naga si taruna rombongan Bapak Andika Makassar Rampo Mempatu Mali laku Bapak Nopa rombongan Mempatu laku Bapak Nopa lalu petaruh katungkonan lalangan mas salialang dau alang letter keluarga si taruh lantang nomor 30 pitu selaku 42 si taruna rombongan Bapak Januar Wandula Rampo Mempatu Mali laku Aldo laun pataruh katongkonan minta malantang nomor 20 bisa selaku 36 rombongan Eria Leko Mempatu laku Tobalu laun pataruh katongkonan minta malantang nomor 20 bisa selaku 36 rombongan nama Perni Yume Samarinda Mempatu laku Tobalu lalu pataruh katongkonan minta malantang nomor 20 bisa selaku 36 rombongan Pak Patri Kalapuan Rampo Mempatu laku Lion lalu pataruh katongkonan minta malantang nomor 10 selaku 20 rombongan keluarga Neutan Bone Leatu Rampo Mempatu laku Tobalu lalu pataruh katongkonan minta malantang nomor 20 bisa selaku 36 si taruna rombongan Mak Inte Jumai Mamuju Rampo Mempatu Mali laku Tobalu lalu pataruh katongkonan minta malantang nomor 20 bisa selaku 36 rombongan Bapak Tia Sanata Kalimantan Rampo Mempatu Mali laku Bapak Nopa lalu pataruh katongkonan minta malantang nomor 30 pitu selaku 42 si taruna rombongan nama Norpa Jomai Makassar Mempatu laku Tobalu lalu pataruh katongkonan minta malantang nomor 20 bisa selaku 36 rombongan Nona Yonas Benteng Lampio Rampo Mempatu Mali laku Bapak Nasakti lalu pataruh katongkonan nalangan mas salialang dau alang keluarga si taruh lantang nomor 20 bisa selaku 36 rombongan Bapak Mak Januar Wawandula Mempatu laku Aldo lalu pataruh katongkonan nalangan mas salialang dau alang keluarga si taruh lantang nomor 20 bisa selaku 36 rombongan Mama Perni Samarinda Kalimantan Rampo Mempatu laku Bapak Nata lalu pataruh katongkonan minta malantang nomor 20 bisa selaku 36 si taruna rombongan kerukunan keluarga Toraja Timur Leste di Timur Leste Mempatu laku Mama Tito lalu pataruh katongkonan nalangan mas salialang dau alang keluarga si taruh lantang nomor 20 bisa selaku 36 si taruna rombongan Nenek Taba Salu Pak Jawa Mempatu laku Bapak Kembar lalu pataruh katongkonan minta malantang nomor 10 apa selaku 50 bisa
Si Taruna rombongan na Maperni Jome Samarinda Kalimantan mempatulah ko Mama Anggi rombongan na Manapi Jome Samarinda Kalimantan mempatulah ko Mama Anggi rombongan na Mama Heldi Samarinda mempatulah ko Mama Anggi rombongan na Papa Odel Samarinda mempatulah ko Papa Anggi rombongan na Mak Gres Samarinda mempatulah ko Mama Anggi rombongan na Mak Clara Sangalla mempatulah ko Mama Anggi rombongan na Mak Nanta Samarinda mempatulah ko Mak Anggi rombongan na Mak Oni Mak Tune Lonso Samarinda mempatulah ko Mama Anggi rombongan na Mak Erin Samarinda mempatulah ko Mama Anggi rombongan na Mama Alin Samarinda mempatulah ko Mama Anggi rombongan na Papa Wansi Samarinda mempatulah ko Mama Anggi mintu na tolong pataru katongkonan na langang masali alang daw alang keluarga si Taru lantang nomor 20 bisa sela kota 30 nana si Taru na pa rombongan na Mama Wansi Samarinda mempatulah ko Papa email rombongan na email Kalembang kurungan mempatulah ko Papa email rombongan na Andri Kalembang turunan mempatulah ko Papa email rombongan na Papa Kevin tando-tando mempatulah ko Papa email mintu na to mempatulah ko Papa email lang pataru katongkonan na langan alang keluarga si Taru lantang nomor 20 bisa setar lakotan 20 nanan si Taru rombongan na Papa Kristo mebali mempatulah ko Papa Lora rombongan na Papa Axel Makassar mempatulah ko Papa Lora rombongan na Rina Tenggarong Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Papa ini Palopo mempatulah ko Papa Lora rombongan na Emilia Payung Pontianak Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Maasti Samarinda Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Mak Jetri Samarinda Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Indri Sola Jetri Jome Samarinda Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Papa Resti Samarinda Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Mapian Samarinda Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Marisal Samarinda Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Pak Odel Samarinda Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Papa Gia Samarinda Kalimantan mempatulah ko Papa Lora si Taruna rombongan na Pukat si Kamali Samarinda Jome Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Markus Taruk Allo Samarinda Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Simon Jome Sangata Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Papa Dian Sangata Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Bapak Sarni Sangata Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Maero Sangata Kalimantan mempatulah ko Papa Lora rombongan na Papa Ita Sangata mempatulah ko Papa Lora rombongan na keluarga ni Uli Kairo mempatulah ko Papa Lora rombongan na Papa Perdi Palu mempatulah ko Papa Lora rombongan na Papa Rizky Tanah Hulu Kalimantan mempatulah ko Papa Lora mintu na so mempatulah ko Papa Lora lang pataru katongkonan na lalang mas sarialang daw alang keluarga si Tarulan tanah nomor 20 bisa selako 30 nana si Taruna rombongan na Mama Sarni Jome Kalimantan mempatulah ko Papa Nopa laung pataru katongkonan na menta malantang nomor 30 pitu selako 42 si Taruna rombongan na Kinda Sangata mempatulah ko Papa Lora rombongan na Erson Bontang mempatulah ko Papa Lora Papa Nopa mintu na tolong pataru katongkonan na menta malantang nomor 30 pitu selako 42 si Taruna rombongan na Norpa Makassar mempatulah ko Papa Resa laung pataru katongkonan na menta malantang nomor 20 bisa selako 30 nanan rombongan na Nek Dewi alang-alang mempatulah ko Papa Nopa laung pataru katongkonan na langan alang keluarga si Taru lantang nomor 30 pitu selako 42 rombongan na Pumayordi Sangata Kalimantan mempatulah ko Papa Nopa laung pataru katongkonan na langan alang keluarga si Taru lantang nomor 30 pitu selako 32 si
Taruh rombongan nama Gris Tanah Ulu Kalimantan mempatu laku Papak Lora rombongan Nek Randa Petarian mempatu laku Papak Lora rombongan Mak Perni Sangat Samarinda mempatu laku Papak Lora rombongan Elis Solalina mempatu laku Papak Lora mintuna to mempatu laku Papak Lora lau pataru katongkonan melangan Mas Kali Alang langan alang letter keluarga alang keluarga si taruh lantang nomor 20 misa saya laku talung puluhan si taruh na rombongan na Iro matu Papa Osdi Kalimbang mempatu laku Papa Sesi si Sola Siluna rombongan na Papa Edward Palopo mempatu laku Pong Kembar rombongan na Bapak Dari Palopo mempatu laku Pong Kembar rombongan na Bapak Lord Norris Kuntao mempatu laku Ato rombongan na Ne Axel Kalembang mempatu laku Papa Kembar rombongan na Satrak Patasik Palopo Bajoy mempatu laku Papa Kembar mintu na tu mempatu na laku Papa Kembar Sola Ato lau pataru katong konang na langan alang keluarga si tadu lantang na nomor 40 napa selako 50 misa si taru napa rombongan na Mama Alet Samarinda mempatu laku Mama Anggi lau pataru katong konang na minta malantang nomor 20 misa selako 30 nanda rombongan na Papa Iren Talung Lipu mempatu laku Papa Kembar pataru katong konang na minta mainan na Papa Kembar jadi ya mau sangat tapak ganti 6 bulan tatu kipa masih yang sambut rokok di tengah-tengah Kamarintina apa contoh jika saya kumua kami teh tali-tali wano pasti patang para pak ki bola pakai tarukan ki makan kampare sarori toran dan dipuduk kira godan dan palelean tangpon masuka natang lempang karopik nato mereka paisanangki apa ki gua kita torotolino inang nataran kita mereka maluang katang paupuran kita bangun lasu si masa buku kada sang pati Pak Udelian randuku sang may Allah saya lakoto Timote belana si turu tonantarkat si jong may pos depan tak siya mo baru narap po saya naba igomi kalau tontokan mentuara rokote palisun na ipungan tondok mentuara rokote talutuk na inde dainan mangka ditarik lili talung penanian toto mentuara memasela ko mintu anak kampuna hangga sila ito barana polo kaipina inde tong ni maka limana lako mintu paranuan solana sanga toron pa apa inian umua lagu pasundul lolok na kipopok bendarana tepa sumbunga puduk kukomiko hindi na amen pala apa tomali mga kukompa amen mangorita dan tinaran dinding wali buangan kada di salaran dan bayanan bisa ratilengko pamisakan tangla kutungkanan tangla kuanggai sana dinaya mo katang palambiran iya mo katang maburan den di manikting kakede angga bisaratang matarik tanon iko ka di orang dan di buru-buru gua jabatan ikan ekulu dia tonton tawatan gua tadi Taliban no aku songko piladaran tang maluang pabateng kutama singgung pakarangan pak inamku tempa biak-biak dari ku tempa baik tinggaranganku apalagi gua lombari mintu kamu dia kan kusola nasang kisola nenek mengenasang keadaan telepongan tondok maka 5 puang tutung empata lompas sempurna lok naung paupu ipendana daunan bukoni tabe kumare nupak di pupaan dalam tainan kamu susan laron toki lampalaku pasak kena bunga matua kerapa na tutong pada susi tuna panak tak tuang pasca digoni dan nomba tamasak ke lantai tondok baru dinding lantai dainan
Kaya masakela di balik ito bang umbanong kiki marurinding sulit pintutuan ki deno para masakit ang lolo na magamban na ba taonin na tontolan teleponan tondo ko itibawura na isyo ko lumpa-lumpa na deno ba ang itontolan ng mendaw sugi rekomendang kianan ilanggang matuay tugurek kewan o karulungan tontong situru pasakina po matua apa pengenai tidak total tadi ngara duka po matua di kanan tandu to sampah batu batoko pada batoko semangat selama lakukan kaletana buang mertontong kulang putarun nabi Solanasang dengan nanang kasyamo tu baita syamo rala buku tu lentarima yung may pos na dempa tu sang buku kadala di sorong tamala tamas Solanasang apa dolo dia mengipokada kikuat terumeta katabe kalako toparenge mikatabe kalako Dewan Stasi panitia si Solas anggotana ya tu lagi pokada tamala tengah tamas Solanasang kikua kuna yen na tanggalaa yan na tanggal tatlo ko lay kaburu mo te meekido jadi tanggal apa tanggal 5 o ko ya tu kita tu tambuna mangape lasanda mijiway tanggal pasalengke tanggal 5 na dem masandaway na diopa siya na eludi na manyo di pokada kumua piran na la di mandek pemali na si taruna tu la di pokada dio la di pagana mo di pokada dio to sela ko upu na tu disang kumua alu kuparena to tambuna mangate jadi lako kupendo na kupombe na siya kita Solanasang kikwa ko kure sumanga tu o kesempatan minembeng kami pokada te kikwa kure sumanga saja dio may kamatian kikwa kure sumanga para mo to. Iya, tabe lako kamu nenek kutu parengit lagi polo-polo mau pak nih. Berang aku susi moto maka memarapuan ke misalnya rasa buku tengah-tengah Kamarintina yang mau rombongan na Bapak Bastian Jomai Pangkel mempatu malik lako Bapak email nambai marasa mo si pamatua inok si pabano karulungan tenai tona patu dari Makan lah, kemudian lah. Kone. Abra. Oh, ngalangnya. Ih.
Udah kami nengok. Buyok kita kerja labang dia lewat Cina. Labang ada mati tinde. Yo, alai mati kau. Jauh tapi tidak ada bisa. Ikut ni itu alai ah. Woi, belum tahu. Hey. Apa ada? Iya. No. Ayo, nanti. Oi. Membuat ya, ya oke baik. Ada episode ni. Oh, perlu bila aku. Check it out. Ya, belum kering. Hei, kaya. Sama le dari daya gini. Arlan bender.
Nào, lỡ đi ra có gì Boleh makan raan ada. Nih, kita rete. Dekat mana? Hari may bela ka tuloy. Nah, ada dua itu. Kena peladon dah. Kena meleson dah.
Oh, lalong niya. Oh, nagayarok ko. Nagayaron-yarok ko, bebe, ye. Nagayarok ko, palungkoy. Palungkoy. Pero lah. Ada yung ay. Ya, ito, bebe nyo. Bertol, apa yang bertol? Pulang sana. Ito, magkampi ito marin ng tungan ito. Ito, tikko sino na. Batangan ni. Sate lang po. Uwande, dapat naman no, mo naman. Mura toda. Gari, non lei torna a testa. Che Naruto. Naruto masih rakel. Papanna. Taku katora lah. Taku. Meter dia pak. Oh, maunya banyak hitam dah. Ada untuk Egi kasihan. Masuk ke sekali. Jadi kan bosen. Halo guys, belakang dulu bosen. Oke guys, anak bangsa dua. Ini kertas ini tuh. Oh ini boleh astaga. Saat galah mentari. Tumpul kalian kupit. Disoteng ke sana
kepala TV dari sana. Hai Aldo, bilang ke hai. Iya, ada. Malu-malu dia padahal itu nanya dia. Coba datang ke orang kota juga. Jangan lah tengah aku lah.